ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇ-ꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19 ꯊꯥ 9 2025ꯗ आरकी प्रोडक्शन की यूट्यूब चैनल दा जोधा हैक्रुजमना UFO मणिपुर की matang दा सिप्ला की थबक खरा पंजीखिबसिंगदो UFO की माइकैदगी असुमना थमजनिंगी UFO की माइकैदगी असुमना थमजनिंगी मदुदी जोधा नंगंबा थबकसिंगना माइपांगना पांथोप ngamna होनबियु अदुगा लिसिपियानसु टेंबांगबिसि लिसिपियानसु मानंगंबा मालेमगे थबक तौबंगंबा ओहननिंगी मानसु जोधा दा ngamba mateng panglamsanu अखोई पुनमक मालेमगे थबक तौबदा माइ पाकपा ओइमिनसि लोइनना आरकी प्रोडक्शन नसु ई पाउ थबक पुबा कया पुथोकपिरि अदुगा लैबाक मियामना नुंगाइरदबा ओइरगदि खर खितंग हेनबा मियें चंगहनिंगी हाइना UFO की माइगेदगी चनिंगे चलू चनिंगे टोकन चनिंगे तो I don't care. I don't give a damn. I'm jealous kaba male aidagi. I don't know, jealous from a 13-year-old girl child. I na bu YouTuber macha ako yung Manipur da bu wangang babu interview to bu ay na kay gikito no. Why would I be frightened? Why would I be scared? Pato niyan to direct yuan da gine. Adu invitations me andre fake ne na hayro adu ko mahayro sida ay yung dalaw. Ging wala. Kurumjari. Ay na hojik semjari video si marang UFO thabal branch na ki kuthang dagi tholak ba press release aduga mari lena na achumba warol adu tamjagi haida semjara ko video ni aduna mayam punimak na yengbina ba hajari hojik fawbada agi Facebook post amadi arki production gi through the thamki ba statement asi thamdringai mamangda ai taya tara thona mayam khalli karmaina khalli aina thengna doisi khogi Lisipriya gi fans so called followers mayam siga nang kari oiradana kaina ka khallale haraga kam mong da thengna doino haiba mayam ma khalle haraga achumba bu maina phina kyam kuin ko pena ga dagen miyam yaningi ko achumba bu maina phina kyam kuin ko bathamba yagani तौरीगुम सुंग ऐमागा पर्सनल नुंगाइना दब लाइते मैमा मांगदसु फोंदोक चग्रे अदुगा ऐना अहान फोंदोक चगिबो ओरोदुदी हादि डिसिप्लिन जे हुजि चाहि 32 मरि सुरेदनको मासे अचुमरान खंबा याबे स्टेज ओइरबनेबा अदुना तसेंग माना सोसाइटी की दमकता थमैसेंना तौनिंगबो ओइतारगदि हाइबा हुजिकी पुफम सिदगी सेमतो ओ राइट पार्ट चटलो नंगा थमैसेंना सोसाइटी दमकता तोंगतादि विथ इंटीग्रिटी तौन हाइबनेबा अदुमाइना फोंदोक चगिबनी अदुगा अदुगी मखा तारपोइना होइगे स्टेटमेंट आर्किप्रेजेंट की थ्रू द स्टेटमेंट लाखरे आइना थमगिबे स्टेटमेंट सिंगदो आइदि विथ प्रूफ एंड एविडेंस कलोइना कदाइ द सोइगिगदगे हाइबक सिदेदि अमत सोइद्रे हाइबगी विथ प्रूफ एंड एविडेंस वीडियो की खुथांग दसु आर्किप्रेजेंट वीडियो की खुथांग दसु स्क्रीन द सोंथो पोसु दुम लेरामानी आइगी पोस्ट दसु थेंना बोरमगनी आइदि विथ प्रूफ यावदना आइदि ngangoiba la yong law su hair koide tag dog dak mamang da sontho halakaneba adugi tamaktedi kemta mi pai ba leisati aduna evidence and proof laitana haidi miyam da khangan gi yong law haiduna ai post tawroi adu tare tara thuna aina si haigadi kari allegation torkani haibana chingba tare tara thuna khalla mathungda phongdo ki statement eba yam kupna because agi so called follower mayam lebu aduna mana clarifications ama pire adusu kemta mai le da clarifications man haigi bada aigi bung ai yamba sanjoy aiba ma sanjoy gi punsi kan bi kibani covid matam da oxygen pi gibani my life I can be giveni aina hai but aigi Facebook gi post clarification pire ko aidi yamba leite sanjoy su leijete aidi chinau mari khaktani cheni ai naupa yamba leite ngasagi sanjoy hai badu mana hai ga mugi nga khangi ko ai kana sanjoy hai kana noi masa khangde ba ai post du screenshot adum yawbani dada amagi through da khogi smai tawre hadna ai message pass to bi khatani information pass to kanda mating pangal mai phone on pina tong na gi ba khatani even ai Facebook gi post gi thang da su mo phangai thank you hai re na su ai gi kanu da su dum chongtho le myang ubiramani aduna sugumba khodi tawganu achumba taw aranba manipulate tawganu blackmail tawganu oida pada ba tawganu semjan sajin tawganu
si semdo o hai bagi sem ge video da mu hauski yam bagi post yam bagi oxygen ai yam bagi oxygen pi gi kana amung wrong narrative amuri sa adu so clarify or di to secret ko mayam thang da aduna am ko sai jagi aina haibu do aina sem ge video se kakninga yam ta yaudre with proof even evidence lairaga sem ge video ni haija bani da adun plus again am so haige aina tham ge statement do Facebook ki post ni kang de archive position through ni kang de recipient hoina including half further I give statement sing do laren proof to bung amoiba clarification people sung amoiba kaino dai with proof and evidence lai laga even screen da su song tholaga tham ki statement sing neba sungpi pi amoiba sigi confident and the labor makata pada jab nok ning bam su hage puthok pai nate ko masagi joda kai dog ge habu to lang na bani ko joda kana anu kaina hangba do gi tar na bani ko ko gi lisipra gi magi post to jam ngone screenshot so ngon da yaw ko mayam changa gi yeng si yeng so yeng pio hage yeng pio ko gi lisipra se ko gi United Nations ki General Secretary Antonio Guterres ka yam mari yam pai hai adum post dum yaw ngani mayam thingna bi ram gani mari yam pai hai koi UN gi haiga di General Secretary kwai chawba lai aden chawba lai treba ma yam naknaraga di ngasi Manipur thokli be irang si matang da ma yam naknari ba koi General Secretary na Manipur gi irang gi dam kari ngang halak kharge ba naknari ba ma gi through da gi tawraga Manipur gi dam kari haira khagre ba kai tawba ngam kharge ba aduga laite ko kemta hagi ba laite ba aduga mayamna si ayam aina si tawi mana si tawi sai su ai hainin dabne do kasu yam line am tang haige kemta atai kem hairo ko aina si tawi si tawi kem haijaroge akhoina ngasi phok da khoi gi Human Rights Council gi session UN gi Human Rights Council gi session lan hobodina hoji phaw thamjak pa kanda haidi khoi gi tabi dro kholaw Manipur gi tabi dro kholaw Government of India na tabi dro kholaw se United Nations na ta di phok nik kane haidana ngasi bo honor ga lak pani bo ai honari basing ase miam do lai khangan gani khangdabi ati habe kemta leite because I followers komba mi na teba because I ifuru ki damak ta tarok pane ba aduna akoi gi United Nations Human Rights Council gi koi high commissioner na ne akoi Manipur irang asi matang da wari wa thamak pa lai khreba haidi solve tongna ba haidi like dialogue ki through the wari sana bani khangde tongna bane haidana koi gi United Nations Human Rights Council gi akoi whole achobdo akoi main whole do audagi haira kreba P3 gi 193 countries and NGO mayam taraga haitare haira kreba India government su tadui ni ko India gi delegate laiba maybe akoi ambassador ni khangde tagra bani ko tawbo na mani but akoi taw kibado adugi at least United Nations na khangbi habdo habni ko akoi habdi recipia yawde ko akoi ne tongan bani aduna sumaina tawe aduna aina UN gi contributions makata pada ngasagi han ba khoi gi aina hor pada hai gi ba khoi gi achuma warun ko thamjage habdo mayam ID with proof ngasa haijagi bdo each and everything with proof natuna proof and evidence mangdo chong tholaga mayam kanagma ke ai gi achumba pamba mi boiro pamda mi boiro ahan bataba mi na su gyan tani na khaleba ko aina ji video khara ai chong thon jara ke ba ko sig video se yeng biraga ahan bataba mi na ai achumba pamda loi to khroba kanam tagi mi ne cham mi na ta su gyan tani ba yeng biu ko aina thamjagi ba video du gi do haijabani ko ai video su sida screen dai thamjarake amayam aina RK production gi adum on record ni ko RK production khu thang da aina khoi gi lisipriana thamai raga haidi haijinna ba sajinna ba du akhoi di United Nations ta akhoi gi General Assembly da akhoi gi UFO gi wafam puthok khe habado aina di puthok te haibani ba atai game naite khoi gi ai di puthok Lisipria adum si sung thola ki ko sung thol am ka haijage September gi date 9 gi khabar sang express ki khabar da na khoi gi Lisipria ka ngu jamna ngasagi akhoi gi UFO
mayamna respect tongnariba khoi Sajan Academy haina khangnariba khoi gi khoi gi kano gi UFO gi haitare khoi pamjaba manglan ama haitare pamjaba manglan haibadi ai archipelago khudang su yagrabni haiba singadu lisipriana hais adugi lisipriana haiba moi khabar yagrabani ko United khoi gi UFO gi warol asi United Nations General Assembly de puthokani haiba karam kanda 2024 gi khoi General Assembly se General Assembly every September gi 20 and 30 bomang to dum pangthoi hai tare ado hai bo se General Assembly pangthok tring mamang da September 9 gi khabar da khoi gi sanga express kuthang da hap ki se paumi na hapna te ko any recipiana YBI XYZ no YBI hap kreba puthok kani na khoi gi UFO gi wafam se United Nations General Assembly da istimori kuthang da pukhat kani hai greba 2024 gi wari ni ko aduga mu screen screen song thola ke ko aduga mu after General Assembly lower matungi oiduni ko April gi date October gi date 3 da ko ai sendment ko Sipra gi magi post yaw ni ko mana kai hai khoi sajani wafam se khoi gi istimol kuthang da United Nations da puthok charam ba habne yedin puthok re habne ba in simple word masagi ai video do myam ai video se chungthori ba video da aina hai gi badi ka internet Recipiana puthokhi habde puthokte haba khaktani ta kem na te ko UFO gi wari du puthok khare puthok charam ma habde puthokre habani ba aina puthokte haba si khaktani ba ta kem ta leite ba aduga adu khaktani ko ina adu ni ko adu khaktani ta kem haje de ai sida amana lali habi wain se de sai recipiana tawi ba I like tau da potu tau ena utli ba me am da khangali poto adu do semto haiba gi ne ba ina hor podi semdari video se aduga ai video so haji ai mayam sai song thon la kre kwa full minute ani something ka webne mayam padan tabiu are kwa thana jo dana habire da na jo akhoi hi manipur gi UFO je akhoi mayam sajan haina jo khangna ba si gi matang da October 3rd 2024 da yang mai exeng na lisipia gi Facebook post ma thagat pirak pa je Sajagi wafam UN da istimor lenga ki makhada pukhacharam me hana pukhacharam bahara kana photo khara piriba istimor gi president na zo makhoi gi parliament adopt tongna ba khangan gre ngasai gi akhoi gi non butcher day je aduga akhoi gi kanu gi UFO gi matanu sumaina pot amadi pukhat piramidana atoba phana aran ba shoba leita ga zo masi amadi yam phajaba khongthang ra na khalle no ai si ha tu chonge si jo apang ba si ba mane ba asigi ne ba ina tholai sigi ne ba ina ngasi haidi paudo seasonal kanda maram di khabar da ju yaure ba ko kona khabar post da ju ure ba si post se tongan ba khabar da Sajan gi ming seasonal kanda miyam da pang basi re habi ri bra na tra sajal UFO pulap pang basi re habi ri bra si ja ani mak ne na haike suk chau khaba ko saja UFO ko Sajan Academy hai khangne ba si da su apang basi bani haina su haijake aduga magi post tu yengaga khoba khoi ba sing su de mapang mani ha dok jake kai gi no ha matam da sugumba akhoi gi ngasai hai gi ba akhoi gi seng na ha ga di hai ba international non butcher day gi se khoi gi leikhidaba akhoi gi founding member founder member akya manis nagi leikhidaba gi ming da magi numika maroi na palan tong na begin hai tar kai palama bi sanga cha da ba sanga hat da ba ai bane ban sagi international virtual day hai tar ga ti adu do si se ju chega bitana su ubi ya ko ama social media da di UN da puto kre hai na ga hai jing do aina hai na even UFO me am su tabi na ba jari so ko ya ke production gi through da adu ba am ta leite ba puto ki ba leite ba du Sagi lisipa LPS tadi puthokre khabar da su pukhat kadori pukhokrani hantak lai ba sahi jida hai bana chim mayam ma lei ga hai tare but adu bu study tong na mi lei tie khoi manipur da tasina mak tawra ba taw da Jodha na bi ri ba pham je khoi mayam ta ba loi bi re ko mayam ta bi loi ga mu sagi press note ta hapak ki ba do press note ta hapak ki ba do mu mayam sidong hapchara ke ko adu mayam yeng ta bi gani Lisipriya Kanujam ga loina raga East Timor gi president J. Ramos Horta gi kuthangda UN da memorandum ama piki adumakpu RK production gi interview aduda Jodha hairiba mioi asina UFO na piki bachi adu lan na pire yauki de haina fongdo kiba asimak laibak thibani UFO na pije kiba chi adu aran ba mong da piki de
yamna chumna pisinkibaga loinana UFO na pizakiba memorandum adu matam chana yauki hareduna East Timor gi President J. Ramos Horta na UN da pikiba che fangle haibagi cherol amasu UFO da thabiraktuna leire. Supriya Kanghuzamga loinaraga East Timor gi President J. Ramos Horta gi khuthangda UN da memorandum ama piki adumaku RK production ki interview aduda Jodha Heikrujam miyoi asina UFO na pikiba che adu lan na pire yaukide haina phongdokiba asimak laibak thibani UFO na pijakiba che adu aranba mongda pikide yamna chumna pisinjakibaga loinana UFO pijakiba memorandum adu matam chana yauki hairaduna East Timor gi President J. Ramos Horta na UN da pikiba che fangle haibagi cherol amasu UFO da thabiraktuna leire masita मैम ताबी रे को मुन्ना हजकी आहान बगी वीडियो दुका सी वीडियो नि समतंग हंजन जन तागा यिंग पियो बा अचुंब पांबा मिसिंग अनि दो करी द माना कि हमतंग यिंग पियो आइना हाबदी लिसिब्राना यूएन जनरल असेंबली द पुथो मे हाबदा दि पुथोकते हाबा खक्तने बा अदो सोमना कन प्रेस रिलीज ता हाइरे पुथुका करी मैली न हमतंग यिंग पियो बा आइदि चे सांग सु कइन द पंदे यूएन द थाई थादे आई कइन द पंदे बा जनरल असेंबली द पुथोकनी हाबदो इदि पुथोकते हाबने पुथोकनी हाय खबर हाबक्रे पुथोकचरमे हाबसु यावरे आइना हाना सुंफु पुथोकते हाबा अदुगी प्रूफ तो अखोगी मतमदुदा मखोगी अखोगी ईस्ट तिमोर की अखोगी मतमदुदि प्रेसिडेंट लागते को प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट तोइबा जनरल असेंबली दा माना थमकिबा स्टेटमेंट दा मिना ट्रांगा चाते समथिंग अदुदो सिदा समजलादि सांग लिंक ओइन हाबसरमगेबा लिंक असिनैने थमजबदि लोइसलको चरापमदा हाइजगे समलपना रेसिपियाना पुथोकदौरी जनरल असेंबली दा पुथोकचरमे हाइबदो इन पुथोकते हाइबा विद प्रूफ पुथोकते हाइबा सिगी कॉन्फिडेंट सिग लेगन को हाइजे पुथोकते हाइबनि कोइदि अदुना मयामदा करी खोइगी आइना मियोय मपो म पोकला पन मरम ओरगा आइना करिगुम खर तरोगा कनागुम यामद्रबदा मी मंगारो तारा बोयरो आइगी वीडियो आइगी स्टेट आइगी पोस्ट नंबर म चेंज तो हलप ngambase आई पोपगी महिया लेने खंजेब तारा दोसु कुन तोरसु आइना चेंज पोला पंगमबदो सिज आई मिन चलोट ने खलेब दम लाबे खबने ने खंजेब आई कछु लेतबा इन मरम ओरगा अदुना लोशलकपदा खोगी अचुंबबु पांबा मणिपुर लेबा अचुंब पांबा मयाम सिंदा करि ममदा रिक्वेस्ट तौजरम के कइगुमाइना फता-नुंगदा थोक्तना leikhidaba थोकपा तारगदी आइना आइगी सरदादा आइगी सरदा थोपु कांदा अचुंब पांबा मियोय सिंगना अचुंबबु पामजब मियोय सिंगना आइगी दमक्ता लेमना अमतंग कटपा लापियो मदुना तिलिब म्यामदुना ओ अचुंबस पांबा मियोय सिस मयाम सिंगै लई हाइबा दुगी उजरे हायगा आइना पेंजब ओइजगे हाइबा वफम सि थमसके लोशलकपदा मयामना खोगी डिबेट तौबा डिस्कशन तौबनबगी तवो हाइबना चिंग मयाम हाइबिरकपदो आइगी ओइनदि ऑलवेज रेडी लई कनागुंबा कनागुंबा एक्सवाइजर मना इनिशिएटिव लौबिरगदी यामना हराउजगनी आई मदुगी दमक्ता मतम चुपदा रेडी लेरे मसे हाइगा मतंग सलुसिजगे खुरुमजरी